Selam dostlar, kavaysizler, hanım apkeler kanalına hoş geldinler. Bugün men Bayansuvu, Qasqasuv avına baramiz, qiziqda video tushiramiz. Olay bo'lsa ketdik. Biri bozulmağı zaten basılır. Zaten uçtakta. Olumda balon. Ekmeğin kat falu potom.
Qasqasuga keldik. Qasqasuda qalin, anda ulkan qar ekan, men oyog'im shu kirib ketgan qarga men.
подписка осындай табиғат ұнаса, подписка батырмасын басып, лайк қойып, өз пікірлеріңізді жаза кетіңіздер.